Info paket gombyokan, Mbak. 6.500.000 dapat 5 barang. Dia barang ini. Yang pertama ini meja TV. Bahannya apa, Mbak? Bahannya jati, Mas. Oh iya, jati full, heeh. Full jati ya, Mas ya. Iki sing pertama. Yang pertama, Sing yang kedua, kedua ini, Mas. Oh, lemari baju. Lemari baju. Oh iya, jati ya. Ada sap-sapan. Iki kok di finishing, Mbak, nah dikirim. Iya toh, Mas. Sebelah piye iki? Sebelah yo gantungan baju no. Oh iya, heeh. Iki sing Juga kedua. pakai laci 2. Heeh, sing Yang ketiga ndi? ketiga ini enggak ada kacanya. Oh iya, heeh. Iki jati, Mbak. Iya jati, iya. enek sap-sapan barang. Oke. Sing ketiga ndi, Mbak iki? Iya podo ya, Mas ya. Ya. Sing ketiga ini. Oh, meja rias. Engko koncone dipasang lek arep dikirim, Mas. Lengkap berarti, Mbak ya? Tak kasih tempat duduke barang kok. Oke. Dalamnya kayak ngene iki, Mas. Oh, jati. Enek sap-sapan jati full ya. Heeh, terus dine, Mbak iki? Iki tiga tempat skincare. Oh iya. Yang kelima iki, Mas. Meja belajar. Iya jati. Yo jati no, Mas. Delok ento koyo ngene iki lho. Oh iya, jati full. Full jati. Engko lek gak jati engko balekno wis. Oke, pira iki, Mbak? 5 barang iki? 6.500.000, Mas. Lah engko cara pesene piye, Mbak, kira-kira? Cara pesene wi digolekin TikTok ning Najwa Mebel Madiun, diklik di ACC admine, Mas. Oke, promo gratis ongkirnya saya enak apa, Mbak? Yo enek no, Jawa Timur, Jawa Tengah tak kasih free ongkir kok, Mas. Dan bayarnya piye iki? Yo bayare yo COD. Oke, siap.